wa kansa pia ila wambia kuitia uketa kosa mali ya andu maito ukatia andu maito matena kindu kabisa wewe mundu waku akwatikana na kansa yani musiasi ukethia ni muona uchaba umusi niki nikwithia mwito muyiite na mbesa ila mwina cio mukilile muthosi indo ila mwina cio mukilile muthosi kitheka kila mwina cho na itina wa kuthosia cindo isu cionthe mwe o pa undu pato nothi mundu lo kutuma muthosia cindo isu akasioka ingi akarotia uyethi abahani twathi double loss ni twasia mundu witu na ni twasia mali yitu na mesi yitu yatiwa leiliu na ni wikitumi biezi kaviru neka lile tamu Kenya ate kwenda manda nguma ate ndo kuna kiki ate kwenda manda followers kana ate kwenda manda views etha nguma biezi kaviru iwe nguma by the way ndekweka kindu kiye manza nguma tai nguma biezi kaviru komanda etha nguma enasio biezi kaviru ina wathi mwa yumo ithelo kona wa itio 1 million views kwa usu ti mundu komanda nguma ni mundu we on a mission ni mundu we na purpose ni mundu we sekelo kwenda okukulya serikali kana kweya serikali ideclare kaneta angasyo wa kanza kwithiwa ne muisyo munene wande ne muisyo munene twekalite nawo igeta Kenya na wawuno ayenda ingi wandresiwe na uito ula wailite wandresiwe towa wende yo minandu maito kana towa wende yo minia andu maito mali etha ni machine cia kuthima wa kansa cie tokoma sibitalini etha ni ithimo cia cancer screening wethia mundu no alike sibitali aka screen wa mana etha wendo siwa etha ni mundu umendo siwa wa kansa balokwata aume aka siwa nesa for free ukethia twina machines ethia naka makalikas masibitali mundu akasia nendo screen wa nondo cia kwa kana cie thina dalili aka screen wa mana niendo screen wa uterus yakwa kana yetha yeno ni pena dalili aka screen wa mana isu ni awareness ila bias kaviru kwenda create akenyani na ndene wa serikali wethi aitwa ile anu asiendo hithi netha ni uiti wa kanza uyethi ya uiti one affordable ni uiti utona okuitika ni uiti utona kuitika utauti andu maitu menja niki ukakulia na ndola me kuona kindu kiki te serious na ndola mata ithi katika family yenyu mwena muo wa kansa family ile si akwatiwe kana si yethi na muo wa kansa nimekuelewa nikila biezi kaviru wendesie ayasi ya uma kitui na mao mpaka ilobi state house akueta balua na balua su ni muito muno no yethe thangu lakini ne balua muito piu andu alate tona kuelewa baluosu na andu alata ithia na wauma kansa andu alate itetie kansa ni thete tona kuelewa kila biezi kaviru wendesie na uiti wa kansa pema uiti amu ithia ona mundu atakunite arambi pe andu mata afford wewe mundu wambia kwa chemotherapy hiyo ni pesa na tizi vitali sionde utona kwa chemotherapy labda watu mwakinata na kuesia ikuru ukeka chemotherapy kinyata ona tikiti wako ukakinyata mbene hakuna ini sasa ndo ila bias kaviru wende na usuku mesia wethi ende ni wa masibitali maito ma account wethi ende sibitali wake 3 level 4 mundu no ekwa chemotherapy bau screening no siekwe bau wathi bandu ta mwingi wethi ya chemotherapy no siekwe bau wathi sibitali ni tawa masaku uyethi ya screening no siekwe bau wathi makuwene wote makendo uyethi ya pena sibitali siekwe siendo isu because at least we wethi aitwa olangila enende ngalama kansa neyo oyuthi ende yo mina andwa na tila tene niweze tene mawawa muoneka hata makwata andwa lako oyu kansa yikwata mpaka siana oyu kansa bae bandu itaukwata yani omana bure tu kwa ukini kindu chaileta kwa serious na chaileta kwa serious anyway nina kuelezea what is happening nondo ikindu kiende na during the weekend ando ingine meyumililie pio kuma asia biezi kaviro kumelewa umieke tui oka na enende ai because oko munake the enende asuma kamoselela maka mutwa maka mubicha balame omubicha paloko do mwela muthena wambe yakome ile katangi oka na
ene ndi mamu bichaka tangi akomela ku muthenya wa keli I think ya Saturday au makatangi oka akomela bandu diese masika na kithanga ine bandu kithanga ine kabera kithanga somewhere there o bandu obau ne bono selelile ju muthenya wa garatu ne yo Sunday o selelile bau na oka na ene ndi inge piu na andu maitu mo kamba meyumilia nesa abika masako ibika masako aboke wanesa ni ene ndi mama sako mama boke anesa na mama masi ambako tuko saa inya sio tuko actually ne lo la live yake ya TikTok until siangike ndo saa 5 sio tuko ni wewe bikie bandu whether ya ene ndi ni maingi ba yani watu wamekuwa wengi utuko yani mokita niona target yo me bangita kuka makutano machumbi I think ibo me bangita kuka odhumwela but whether ya no tuko na andu ne maingi ba na andu maingi bani wese no tuko na baina security na sindu sia mudhembosu ya bika bandu ba peta watendi udabigete makutano machumbi yo bandu ba after masako bandu ba adhumwelile bandu ba sahani sabali ya dele la ba nika no selele bo inge mudhana wakana target yake ye 5 days ede abikete ilobi now tena wakwa nomwe na leaders maitu mo kamba yani kuma Friday ukamba wito yani mwibanga yupai mutongo iwese kila biezi kaviru wendesye kana nondo ti idea yenyu because it is not your idea muikwendo musupport kila wendesye twina magovernors twina deputy governors twina mbunge twina ma MCA pe MCA ni noni ya yumile thingi no wa jise wa masi nene na moni MCA wa monyo nene na moni so at least imane ya yumile sio but twina atongoi maileta kwethia mene wito wa kindu kila tukwika mene wito wa awareness ila tukwendo create pa Kenya ikulelela yengi ngwenda kukulia atongo imaitu dene ya atongo imaitu biezi kaviru wakito kamilisha muthenya wake wa mwiso wako bikailobi maybe yone kana nuko bikailobi God willing kesho atafika akueta balosu atongo imaitu mo kamba kendo chambe kubikia president sio kitu rahisi tikendo kila isi na tikila mundu utona kumo o kila bandu onaena mission isobe tata ona kila wendese kisobe tata tikila mundu utona kumubikia kwa rahisi hivyo atongo imaitu nibetha be ona atongo o manene tona musumbe makamuya be mwana wito okete kuma kitwi na mao mithene 5 na mao kilomita mana atembete na mao ahetete otumanyu yani nibetha be na andu maende na umukulelia mwana ni kana wethia hivi kailobi no akomane na musumbe kana babika pakiletu tabatesikiye kila kiende ukamba wito pe na andu meba gube muno na musumbe ukamba wito be andu tona amatembe ana musumbe kila bandu everywhere musumbe itumba mede ya abuma mwetele itumbe dia choba mede ya abuma mwetele one mwana wito na kila wendese ne kindu ki touch lives tikindu chake personal tikindu kweka kwata nguma nikindu kweka kitethie akenya kitethie akamba na kitethie akenya onde lakini atongo imaitu alamweba kube na musumbe kindu chambe inyo ni mumusao bese kiwanza nesa nikana yuko bikailobi wethi otumani wake no woswe wethi abalua wake no woswe kana mwana witwe bikaba hai lobby na habikaba hai lobby ayethe stranded ayibikaba hai lobby no yethe state house paikineka bikaba hai lobby no yethe ane wabika nanu na ni hivyo sasa kanza ikadikliwa ta national disaster omonde osu ne mosumbe ithi ayatedia andu aingetia kamba memoka na biezi kaviru ndethia yose yanguma ethia atutedia ithie ta kamba na ithie ta Kenya challenge kwa atongo imaito nondo enese ne mwisi na mwikita elitania tamotesi na mwikita kwelitania tamotene atongo imaito omo kamba ala munena ao na musumbe tosawobesi iyo kiwanza yani prepare ground kwita wako prepare ground sababu ya ground wethi biezi kaviro aibikaba ilobi aibiko state house ona no mumozo mukamona ni ona musumbe at least yanenga ne balua wake at least akedukewa nondo ke okueta ne kendo ke ototedi at least akedukewa na
moisukuma muno cancer idikliwe ta national disaster keuno jondo no kulia leaders maito mokamba ala meba kube na musumbe tuikakita yo semba ni ona musumbe ila to amona ende to si athini okundo ila kunenga no siendo okundo tiona mwasemba ngoko u ila ingi kunenga ne tiona mwabikoko u lakini kindu kingi takikiende na ulana ukwithia muyu kinenga uitola kwa ilite kwa ndaya atongo imaitu you have today and tomorrow ibi ka oneka viru nuko bika ilobi no batoneke omuka museo bisi on ground yonesa muka mu prepare o ground yonesa na mwana wito muitu utumani wake wethukeswa kana muitu mabalua wake woswa ne musumbe ndakethe atembea mithene 5 kuma kitui na mao kuka ilobi na ibika ukithia paikindu ukithia ona musumbe ndamona ukithia ona inge 18 ndathengea na yu yithia balua wake ni sawa wabika ku mitandaoni lakini bala tu kwenda ubike uyethia ndo nabika sababu si mwana wito kiwanza atongo imaito mokamba alamwe bakube na musumbe alamwe sirikalini sababu si mwana wito kiwanza aibika ilobi balua wake woswe na bata siake sietukewe na kindu keke kalelwende etha no kidikiliwe ta national disaster at least twetha twatedia akenya maitu